মারপিট পাথরবাজি তাই দুই ধর্মনি সম্প্রদায়नि bisingo danga hai परिस्थिति tabuk muti hanya video kaisa social media o viral oi tongo tai norok bo nugui mankana o viral mangpili o dui সম্প্রদায়नि bisingo kaisa bibad ongoi pathorbaji bulaimani muti hai kaisa mangpili tabu kase phaimani saimangka omo wngkha Madhya Pradesh ni Gunani hinui ma Madhya Pradesh ni Guna hinui kaisa jagao 12 April ni dino Hanuman Jayanti ni dino Hanuman Janma Utsav ni kaisa julus ba shubhayatra khlaijaka hinui a shubhayatra khlaiman jagano marpit pathorbaji tai dui dhormoni bisingo hingsa haini kaisa परिस्थिति bo mangpili kasaui faikha tai saimanka 12 April ni dino Hanuman Janma Utsav ni tui kaisa shubhayatra khlaijakmani hinui tai o shubhayatra khanai rok kaisa masjid ni bwskango thangui kaisa DJ tamo hinui o bibad achaio hinui koktwmani bisingo kasui phaimani saimanka masjid bwskango thangui DJ tamo hinui masjid o tongnai rok shubhayatra khainai rokni paisingo pathor khitaru hinui kok silajakmani tai amo bai amsukhe kok banglaikha dui dhormoni bisingo amsukhe kok banglaikha je ulo marpit tai pathor khitalaimani hai muti hai mangpili tabuk social media o video kasa phaikha jefru singo social media o video kasa phaikha video viral tai tabuk police rok o dui dhormoni bisingo hingsa tai bibad wngmano tui naikolna bagui lama o tonijak gunani lama o tonijak CCTV footage no bo nanani ba check khainani jate o dui dhormoni biruddhe je hingsa bibad wngmani amoni mul karon tamo tai aroni mul aropi sabo amorokno romnani bagui tai police ni phaitwi sajaka gunani शहर ने लामा लामा पुलिस रोग संजीव कुमार सिन्हा ने हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव की घटना पर जो बताया आप खुद सुनिए। कल शाम को जो घटना हुई है उस समय FIR दर्ज कर ली गई है और रात भर पुलिस के बल पॉइंटों पे मौजूद रहा। मोबाइल लगे, एक सेकंड रुकिएगा भाई। मोबाइल चालू रही और कुछ असामाजिक तत्वों को रात में उठाया है। अभी पूरी तरह से शांत स्थिति बनी हुई है। CCTV के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हाँ, विवेचना में CCTV फुटेज भी खंगाले जाएंगे और जहाँ पे विवेचना में जो तथ्य आएंगे उस पर आधार पर कार्रवाई